Hello, veliki pozdrav, šta ima? Ma nema ništa, evo. Ha? Aha. Naša drugarica Neda napravila je jedan challenge, to jest izazov, kao što su i mnogi ranije pravili te razne izazove, ne znam, neki su, sjetit ćete se, radili to i čisto iz zajebancije, neki u znak podrške kluba, fudbalskog, košarkaškog, rukometnog i tako dalje. Ali Neda je napravila challenge za pohvalu, mogu slobodno kažem. Ona je naime na nekoj određenoj lokaciji zatekla smeće svuda razbacano i napravila je video. U tom videu je prikazano kako je sve to fino očistila i tako nam poslala jasnu poruku da treba čuvati okolinu. Usput je nominovala 7 svojih prijatelja da to isto urade i uradili su to isto. Jasmina Aljić i Admir Kanjić su također napravili takav jedan video u kojem je Admir mene nominovao i eto, ja sam riješio da se danas bacim na zadatak. Evo, došao sam ovdje u gradski park iza hotela Konjuh da krenem odavde. Kao što možete da vidite, ovdje je sve čisto, izuzev ovog lišća koje opada sa drveća, ali to je prirodni proces, jesen je. Ali se nadam da će i komunalno riješiti ovo pitanje, da će očistiti ovo lišće. Inače, uzorni su građani, imaju tu kante za smeće koje su instalirane, tako da svi to poštuju. Nema više bacanja smeća okolo, ali ja ću krenuti, obići neke druge lokacije da vidimo gdje ima smeća. I evo, ja krećem u potragu za smećem, čak se i rimuje. Ali primijetio sam od parka do mog auta gdje je bilo parkirano, nisam vidio nigdje smeća na ulici, što je jako optimistično. Pokoji možda opušak se nađe, ali ništa strašno. I u Minhenu ima opušaka, tako da ništa to nije. Ali idemo dalje. Šta je ovo radjat? Pa niđe smeće nema. Ovi haman sve pokupili. Ajej. Što se žitom zlate, na brijegu vidim rodni dom. Svakog trena mislim na te, zemljo moja, zemljo moja.
postelja joj meka trava. Zemlja moja, zemlja moja, i dok ja nisam tu, pokraj njena skupa predamo se snu. Svaku noć čujem glas koji zove dođi, sreća čeka nas. Ovdje noći nisu tako plave, ovdje sunce nema takav sjaj, ovdje nisu takve trave. Zemljo moja, zemljo moja, tvom glasu nek mi ljubav spava, nek me čeka, ja ću brzo doć, nek je ljubi tvoja trava. Zemljo moja, zemljo moja, i dok ja nisam tu, pokraj njena skupa predamo se snu. Svaku noć čujem glas koji zove dođi, sreća čeka nas. I dok ja nisam tu, pokraj njena skupa predamo se snu. Svaku noć čujem glas koji zove dođi, sreća čeka nas. Evo Raja, kao što možete da primijetite, ja sam upravo izašao iz zatvora. Šalim se, naravno. Ja se nadam da će ovaj video barem malo uticati na one ljude koji su skloni bacanju smeća tu i tamo, više tu nego tamo, da će barem 30% njih reći, sad neću da bacam smeće. Eto, nek ima okolo smeća, ja neću da bacam. Pohvalio bi našu drugaricu Nedu, koja je pokrenula akciju čišćenja, odnosno čuvanja okoline, kao i ekipu koja se pridružila toj akciji čišćenja. Volio bih da se to proširi, da ne bude samo na lokalnom nivou. Evo, ja moram napomenem da kada idem u Tuzlu, često prolazim preko Ilinčice, gdje posebno ljeti uživam u prirodi, u pogledu na Tuzlu, ali taj užitak mi kvari ono smeće koje se nalazi na Ilinčici. To je velika gomila smeća, jedna deponija. Ja ne znam zaista odakle sve to smeće Raja donosi, ali to je jako ružno. Volio bi da Tuzlaci organizuju neku akciju čišćenja grada i okoline i da se to očisti, da se više ne baca smeće svuda okolo. Na kraju, neću nikog nominovati, ali ću poručiti svima. Čuvajmo okolinu. Pozdrav! Donju Tuzlu, opasala guja, opasala